So ke madoda sekunjalo ngempela esizweni sonke sase South Africa phansi kwamhlaba yalingana phansi le kombodla njengamanje ke sinomkhulu lo Dr 2+2 okuyona ngiyondle sizwe sonke umhlaba wonke jikelele inyanga enkulu esebenza Emkhathini njengamanje silapha emfuneni silindele indoda ezayo ezokwazi ukuthi izothi 1 2 3 ibonge nomkhulu izibongo zayo ngayo yonke indlela iyeza manje saqhamukale phansi emfuneni lapha ephila khona nayo ithi yasondela njengamanje esesho ukuthi ngizotethela yona njengamanje ikwazi ukuthi ithi nqaphu bese yakwazi ukuthi sithethele yona ishaye ayisondele indoda ithi kusho izibongo zikamkhulu usigadla Sibingelela kakhulu sibingelela isikhathi senyama safela emazweni undaba zabantu ziyakhulumisa zahlula amaphoyisa siyabingelela isikhatheni siyabingelela kakhulu sibingelela sizwe sonke sinodokotela wethu u2+2 inyanga umthandazi futhi uyathandaza njengamanje siphuma lapha echibini lakhe kodwa njengamanje sikhuluma no2+2 sondelani bafowethu sondelani kakhulu nangu umuntu ophilisayo uyaphilisa inyanga ephilayo njengamanje sondelani esikadleni senyama nasi isikadla senyama undaba zabantu ziyakhulumisa zahlula amaphoyisa u2+2 udeva lokusini ubhidang to heaven ukodwa baloshini no2+2 so highlight ingilosi ilefa lokusini madintene ilefa lokusini banashana kanti manje zesothwana everton to the great my China fighted this in Matanu, crossing Matan Mafod, freezing a China slit, by dead is lit Makakoman. Four days, Lishin, prison battered win a man on Farkoma state, dressing after the Lishin Macras.